ojek kereta. Wah. Biak koin kotok dijualan, tinggal kandangna doang. Sanu daek meuli kandang kotok aing yo. Jual bae mah. Nah, kotok balodar bae. Ndogan henteu, nu dijual. Mana ojek kereta? Hah, itu mana? Wah, mang. Nah, si Irban, ngagetan bae. Aing buka duit, aing buka duit. Buka duit. Kebeneran atuh aing buka duit mah. Beli kandang kotok aing ye. Kandang kotok aing dijual. Kotokna melodar bae tuh. Nanti dijual ke kandangna ge. Daek sia meuli. Banget sih ya, aing mang disai di mah loba. Emang kenal dari sia, ayo, ilu mah. Kayak karena balik kandang kotok aing. Tapi bener ya, aing traktir ku sia traktir. Bener mang, tuh di tangis tebel tuh. Oh. Ah, bener sia. Bener tuh. Mana? Wih, oh eta, lo bas ya. Ini kan, Duit halal lain. halal tuh. Aing bung haram mah. Ini nabai, aing kerja. Ayo, Mana? ayo kan itu. Oh, makan. Hah? Yuk. Ayo. Beneran yuk. Lah, kandang kotok aing mah jualan kayak baik. Oh, tukang rongsok. Meski kita dibully, meski kita dicaci, tapi kita tak peduli. Lo banget itu tangkal kanas. Oh, Tangkal kanas. Coba jauh bego. Oh, di. Calo jangan marah-marah. Nanti calo lekas tua. Kalau calo sudah tua, giginya tinggal dua. Keren kan aing? Jiwa musisi aing ah. jadah. Kudu diburu-buru dikawinkeun. Ya lagu teh masih eta. Bisa bae. Awas neng dekat itu yo, jalan-jalan baik. Kemana sih? Kemana Ke kebon. Ye, aing mah. Oh, capek-capek nak ka kebon bae geus kolot ge. Sia luntang lantung tuh jarelas. Kami mah luntang lantung ge. Freelance lo. Wah, aya bae pemasukan mah aya bae. Freelance nipuan jelema ya. Yang penting menang duit. Penting menang duit, bisa jajan. Bisa ngopi, bisa ngerokok. Jarelas ya. Mending aing tuh di kebon. Macul-macul tanah batu ke kuaing di paculan. Batu mah ulah Pak Haji, teh pacul naga rompal. Iya, jempol saka pacul kan buntong. Nyabutan huwe, nyabutan naon mending ilus ya tuh nyabutan itu. Nah, Jukut. Dan alat sih dan tahu. Pangkalan sasi yuk. di Pak Haji ge. Nah, Heunya. Ini kalau bahan iya kebon. Oh dihilir aya kebon aing. jadi paroh Di gitu. itu kebon aing jadi poho yo. Oh ngababadan. Nggak awas ya. Ini kali kebon beriji deui. Marah-marah bae. Oh, Pak Haji jangan marah-marah. Nanti Jelas, Pak iya, Haji jelas. lepas tua. Kalau Pak Haji sudah tua. Sudah tua. Tinggal dua. Gas. Suara sia ngeunahun jasa. Ngeunahun lamun didengeti Gorontalo di ditu. Gorontalo. Aledek. Oh di kebon aing di ditu. Geus awas ya, aing ka kebon da kawinkeun. Ngawin kan. Ngawin kan ka kebon. Apa anu kekituan di kebonnya? Oh, cara kerja teh ya. Oh. Bisa jadi loh. Nah, wih. Tarifnya kan Budak halangan jalan aing bae gua yang keur buburuan dak ngawinkeun. Wah, kasna bagus ya, gede. Cacaina ge loba ya kaluarna ya. emang sok loba sih didinya nu kekituan tadi kebun Pak Haji. Oi, Sahanya kira-kiranya. Itunya, hoi. Tuh, jelema aneh tuh. piano yang wadon bae. Hai. Nah, Tapi ai sepuh yang ngomong jeung nama. oh sih, kajen lah karunya serangan doang tuh, ih. Gila. Kayak nama emosina. Tahan lah, ulah marah-marah kanyana. Kayak emennya na ngomong, geus tembalan deh kan. Oh, ayo. Ayo lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, aing keur nyetakeun paralon yo. Oh, paralon. Jangan naon. Paralon. Paralon. Gede. Sok mulai. Naon gede.
ukuran sumur baranya. Ukuran sumur. Emang sumur ay ukuran. Nya aing. Gini. Sumur. Lain kula lain. Iki ngomong sumur. Dik nyen sumur ya. Nang kilometer sih. Terus ijang naon ieu? Jeung naon eta? Jeung naon jeung sumur kan? Paralon yuk. Aing dibere stempel. Sampel. Hah? Sampel. Sama tukang gali sumur eta teh mah nyete nyaho sia. Oh, tukang gali sumur eta. Heuh nyaho aing. Duh aing kabo emosi ya. Eta deket imah dulur sia. Oh, nyaho aing eta mah. Jadi kayaknya pernah ngagali sumur di imah sia. Emang ya. Mangkana eta ho. Itu dibayar kan sia. Minta paling bedulur. Dulur mah gratis. Parah. Foto nyaho ka dulur ge. Seru aja banget ki. Mun kieu mah ngeunaheun nembalana. Aing mah kajen jeung dulur ge tuh bayar. Aing gimana sumurna? Oh, cek tukang sumur aing tah meuli paralon. Baranya sagulungna nya. Di gulungan emang kabel. Lah masa paralon meuli gulungan? Oh, aneh jasa ieu mah. Gulunganna kumaha gulunganna paralon? Genep gulung. Atuh loba teuing. Sumurna ge nang 2 meter. Paling aing butuh 3 gulung. Sanong ngomong genep gulung sih. Ih. Nyen sumur 2 meter atuh mulai caian jameureun no. Soalnya nyen spiteng meureun. Nah, nyen kuburan meureun jeung ngubur awak sorangan. Mangkana cenah aya di ditu. Ukuran segede kieu yeuh. Itu di mana? Caina gede emang. Ih. Main asupkeun bae. Masukkan. Woi. Berarti pas aing ka ditu yeuh. Woi. Ay tolol jasa Woi, batur aja. eta ieu. Ayo keluar. Tolong. Bahaya. Tolong lah. Ay, pada budak nak. Goblok jasa kos ki. Setan doang. Kadi ge aing mah. Setangan. Ay. Main asup-asup berkasilah baik. Oh. Ih, untung tas seumur hidup. Nya goblok jasa. Bisa. Ih, bego jasa mah diasupkan di. Nya bohong na ima. Ih, kos kawat nih. Astagfirullah. Aing main asupkan baik. Nyaho di aing ngai. Nyaho diasupkan ka gede. Wah, aing refleks. Ayo ngapareng lo. Oh, ngapain aing mangga tadi ngecerik ya. Aya 2 menit nggak maut aing tadi. Bahaya. Astagfirullah. Bego jasa emang komen bego. Anjing. Cek aing tadi ulah di baturan semua hayu-hayu menyamperkeun bae. Kan aing karunya nyana sorangan doang tadi. Saya udah lempang lah, kayaknya nyana deh. Ayolah. Mah, aduh ngapain? Sial ya, itu budak. Orang kudu rumah sah. Hirup pikirannya. Orang Lapar ya aing. Aing jajan warung lah. Yo pan, sia lamun jangkung cara aing bisa kitu tah. Bisa kitu tah. Oh, gitu. Tah, gitu. Tah, gitu. Oh, Asal lu ngalang jalan aja. Kemana sih buru-buru bae Pak Haji? Nyau. Keur karosel ya aja. Kesel ku naon sih? Nyau. Kunaon? ini ucuk salam ka tuh. Nyau. Gaji ge. Nyau benya. Oh, Salah mah. Haji sih adat gitu. Nyau. Tapi doang putih. Amit tenang. Bener sia, nelaktir aing. Oh, bener. Saya nggak kanaon. Aing sih hanga kan lada-lada. Lada be. Jangan lada. Bakso lah di sambelan pokokna mah, ya. Oh. Tapi wasana udah gede. Hatu. Mung aing nulit-nulit itu mah. Terus ngirimna. Minumna. Oh. Aku minum non bae yang penting mah untuk mabok aing mah. Oh. Aing mambung minum mabok. Eh. Nah, Lah. Tuh pan, warung dulu jauh.
Kar lah, Pan. Karla. Kemana, Kar? Ini mang, pan, mereka harap ke warung. Ke warung. Keluar. Bener orang baik. Traktir ya aing boga duit ya. Ya ke rumah duit, Kar. Kita telaktir. Kemana ke warung? Mamang kita telaktir. Ayo tuh, kebenaran nih ke lapar. Ayo. 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 Itu. Mantap lah. Sini nelaktir kami di warung mana, Irfan? Di warung biasa, mang tempat biasa. Tempat biasa. Begitu. Warung lagi tutup. Oh. Kemana jelmana yuk? Mana? Siapa mah nelaktir warung Iya. Itu kan orang beda, Bang. Ganti tuh, ke warung sajen. Mana tuh? Di dia bahasa orang ngena. Malah ada resep lah ada ge. Tuh, lapar ya, pan. Kemana? Lapar ya. Pindah. Kemana pindahnya? Hah? Sibuk langganan dia, Mang. Semoga sih coba ulang tangan deh. Ayo tuh. Jangan deh. Kemana deh? Ayo. Nyari deh. Mana? Tutup segala deh. Betul yang kerucuk-kerucuk deh. Sing jelas satu pan. Telepon lah tadi na telepon. Aduh, jadi jasa cileeng siasi lah. Narik na panjang baik. Sakit itu tolongan siya ko ay manyalahkan. Atau kau mah nyeri, olol. Aing gak nyeri, calo. Tak di lalaguan Nyari gitu. basuna tapi nang kapal jalan iya nih mantap ini mah. Mah, kemana siya? Ya, Cak. Kemana mana? Bukan nasi amat sih kecobain teh. Deh, kami mau kemana baik? Kemana baik ya? Yang Seru. penting senang. Siya mah. Ayo udah ditraktir ku Irfan. Makan. Tuh, kita loba. Antin lo jika rela. Halo, atuh, halo. Sa ilu-ilu na kami jaho lah kanyana. Kami depan. Hah? Yan gua duit. Musuh lapar, Ban. Wah, yang di kelas 2 candang. Di kelas 2 candang. Mang, kumahan, Mang, ajakan. Itu terserah Iban boga duit. Okar. Musuh bener aing lo. Ha, Halo, tuh, hayo. Ayo tuh. Hayo, tuh, hayo. Lihat mana? Ya dia. Tapi bohong. Bukan duit yang ilu. Tadi itu siapa? Mulungan naon teh hakaran ku sia. Saya tuh lapar ya. Ayo. Ayo tuh. Ayo. Ayo kemana mana? Lihat itu. Jadi kadang. Dia kan ganti ke jalan-jalan gitu, cuma jalan-jalan gitu sih. Ilo, letoy. Ilu. Awas. Merah-merah baik kos Pak Haji ho tadi. Wah. Kan siapa mau Pak Haji? Tadi Pak Haji ke marah-marah ke aing tuh di gang. Kapan di? Oh. Tuh ke mana buah? Ditanya ge, bangun. Sewot. Ay, orangnya kapangi tadi cenah. Degnan tadi lo. Iyo, deg ngawin tuh. Ngawin nya nah kakabon. Ngawin kun. Menyawin ke kebon. Justru eta orangnya kepikiran berarti tadi lo. Ngawin kenal. Menek itu ya tuh. Urang intip ceuk yuk. Hayu. Masih kayak nuku kumaha doang. Aduh. Ayo tuh. Geus ayeuna ulah ka jarajan sama ninggal ditu hayu. Ayo. Curiga aing. Ayo. Ayo tuh. Masih bunuh diri doang ke Pak Haji. Ayo. Terus tinggal diantarkan doang kayak main paralona. Kamarana baru udaknya. Membelikan gorengan jeung nyana. Tadi sekalian lewat. Setelah. Tengah arti aing mah. Dicicingkeun malah ngalunjak. Kamari nyimpen bodog di mana aing? Ayo. Tengah arti aing mah malah lenjak biasa. Hah? Dicicingkeun. Di papatangan ku aing diurus segala macam ku aing. Gara-gara bahaya ya. Itu tuh. Aing geus mau bedog segala. Hei, Pak Haji. Kita mau bedog segala. Kutima. Pak Haji. Tenang, ulah jangan bedog segala. Tahanan. Oh, ulah ditahanan. Tengah arti aing. Tenang, tenang. Ulah ngadat gitu. Oh, kesal ya saing yo. Kesal jasa. Pak Haji emang tuh bisa diiyakeun secara kekeluargaan. Nang ngurus aing, dikieu-kieu aing tuh narima aing. Mang tanan. Cicing. Aduh. Cia, ngajar aing. Ya ame tenang. Oh, tenang. Ya naon sih? Aing naon ya ribut-ribut. Ih,
Pacen untuk ngomong eta anu ngawinkeun di dieu mana? Ngawinkeun ae mah jelema mana budakna mana? Mana budakna main kadek-kadek bae eta mau bedog. Ulah ke bedog. Ngawinkeun. Oh, cenah cek ngomongan pastor cenah Pak Haji dek ngawinkeun. Oh, cenah Pak Haji ngawinkeun. Tapi mana yo budakna? Pan ke budak-budak sih. Aing mah ngawinkeun ge, lain ngawinkeun jelema. Geus naon nu kawinkeun atuh lain jelema sih. Makana dengekeun heula Pak Haji ngomong. Emang dek ngawinkeun naon atuh? Sia roman pasel nyen fitnah bae sia. Atupan tadi Pak Haji ngomongnya dek ngawinkeun doang halo. Aku masih Pak Haji. Cuma sok sarala paham bae. Geus main ditampol. Mah, makana dengekeun heula. Atuh geus atuh Pak Haji gerang ngomong. Oh, tunun Pak Haji aya 2. Nu amis hiji, nu hasem hiji. Hah? Hayang kecut rasana Pak Haji. Jadi makanya dikawinkeun kitu tah. Ngawin ke jelema. Ieu eta bae ya hayang. Nyen berita parah jasa coba mun hateun ka masyarakat. Mana ieu doga aing? Oh,